Sang Resi ledang mireng atur isisya inggih wawu asapunika atur sisyane sami dan sipi ledang kayun ida Maharsi Markandeya sane kantor samas diri do punika sisyanida sane kantun nyeneng wenten samas diri kathah nyane nika ngiring ida sisyanida sane mekathah samas diri punika sane ngiring pemargin nidane mangke tergegancangan memarga ida Maharsi Markandeya lan sisyane raris kegancangan memargi ngungsi nusa dawa raris rawuh ring tolangke dan kecerita pemargine raris sampun rawuh ring nusa dawa turing doh langkir raris keungsi genah nirmala nanging pingate tan sipi ring toh langkir genahe nirmala pisan sakewanten ring toh langkir sampun keloktah genahe irika pingit kati oh iya rares ida nyukat genah
langkir Raresido Maharesi Markandeya nyukat genah kanggen genah nanging payatnya jarune katut rang Yadnya sane kepengajeng kadur oleh Ida Maharesi lan sisya inggih punika yadnya Jaru duta kala Punapi rares pidabda wata buta kala dengan dok punika sami rao nada yadnya maka sami buta kala dengan garjita rao nadayatnya sane sampun kacumangsa rares ida Maharesi dia sering ngaturang Jaru napi malesane kedap-dapan oleh Ida Maharesi Markandeya mandang panca datu wastan wali Ida Maharesi lantur ngaturang yadnya merupa mendam pedagingan sane kependam merupa panca datu punika wastan wali sane kemargian Ida